Kaseng Neutral Integrated Territorial Organization Shillong City, kalau ujar dekat Ijahar, Syakipulit juga mulai police station. Halo kejing don ki kat tukar nungut ki beriu ke beli bandawa pisah ke kerteng juga seng, lagi bentar juga thain maulai. Kat kum kejing tu jong bak balajit jerwa o balong u sekretari juga seng, ang begini ki badik bandawa pisah kelap penyerkam dekat kali I-20 ke balik kebadan registration number ML Shifodi Nyaw lai nyaw. Nak rin juga seng kalau batai ya ke bentar ke begini ki beriu. Kadua pisah nak kali ki bayai nak ketai ke surau. Kum ka itu jangka Shillong City bat kajingnya trailang jangka mulai unit mentar sengi ni poi hanya po mulai PS by 1I ke FIR ya ke FIR against kini ki brio ki badan ba shim kabu bakrom pisah BA na po ki kali hangni po mulai pop di buntahi mentar sengi lawan I ya ke FIR bat nila karparu ki brio ba pidi ban pentip yang ni tip yang ini saya kipulet pada pihak kem yang kani kali kalau ka Hyundai i20 bat kadai karomli bat ka nombor ru kadai ML10 D7737 dia kumtahi piru berokha ki paiba bat kiman ki parang ki karpa ba lada pilap kum ini ki jai bre bushim kabu ka karteng jung ka seng jungi dia sobha ban pentip yang ni bat ban kem ki ban yalam support ki authority bangi aru ke warning ye phi barokhan ki balik mengani ke kam bershim kabu ya ka kerteng kaseng jungi kata kalau ka neutral integrated territorial organization ka hito kadang ngilap ye phi namni skmat ba phile mengini kam sni ka kerteng jungi tapi kumtahi ni kapa ye phi barokhan ki balik ni ka kam sni ka kerteng jungi kapa ye phi ba phin e ni kam bat ladang ngilap ye phi nami shkhmat nilap ye phi kajing sneng ye phi ka ba e kala ap lupa na kaliam jungi kublei shipur